Gukugwata ugeni kiri Nteto cietu ceru Ithatu iri tariki 9 mweri jwa mbere mwaka jwa 2023 24 amwe na nteto iria nkureterete ni ntumiri cia guchwa kioto kia sniper gwita na mbere kwigika na onde kirito murungi orite ngabana kawira gutiga kugeria kumwaka ntaka arito baire bakuma ntura ya Nteto kuthara bunene kiri kigerio gya KCSE mwana umwe uria umite nja ya nkiamuke ukwandikithia mpumi nthongi kiri KCSE Materials kuchokia nkuma yau kabere na gutongeria kiri mpumi cha kaunti ngima ya Thaa Nithi. Mwonanire to mathithio ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN kinya. Kanjo ya njuri nteke ni tumiritie gutira kwa muchemanio jure ya tumiritie jwa tariki 13 cha mweri juju bakiuga kaunti ya Meru iri na kieba ni untu bwa kuragwa kwa Daniel Sniper mubunge wa Central Imenti Kirimangoshine noritie ngabana kawira gukamata mutharaba jwawe na atige kwandira ngabana wa umbere kiraitu murungi na CS Mithikali Nturi akiuga nebo kurwa na wege siasa kirima ugete kinya mutumumu ni akuona bonde baria bekiri mpene ni antu baria baritana iria gwa akue mono kiunguge na ngabana kawira na kwa une atige gwikira atongeria bangi ntakene batiku muthurumuruki ena riboti eje kiatho kiria kirerigeri kwithwa kiro Jumamosi eji githania kuruba njuri njeke kuma kaunti ya Meru kaunti ya Thaa Nithi baringani na atongeria na ibagwete kiatho giki gitirite gitumi nandi kaunti ya Meru na kithikiro kumenya mantu jaja gwita mbere ndegembe na ni muthiani kana Sniper muthenya ona aru ambijite gutiria kiatho turari na kio tariki 13 kiatho kiu kirari gia kugwathania Meru atongeria bonde na Meru bonde bakuma ntonjire mwankathuchi nikenda twithura tukiaraia na twithugana na iria jambana bamukomwe kana bamukuruma kiatho kiu tugitiria na kwena sababu gutiria mumeru akirira kana na kwithikira utima ntomba kuthithio tibo kongwana biomba kuthithwa tonto bau no ntumeru yetu kumantojire mwankathuchi ina nguo mutwe Kimeru katwetere igitare uri athira tugatua kiatho kingi kira tugacemania twina thiri nikenda njuri igatongeria Meru kubanga mantu ja mumeru ndene ya Meru umantonyere mwankathuchi atukuga kuromba urekati kire antu bonde tutugeto tukwenda ucemania na anene betu bonde bakuma the Greater Meru umantonyere mwankathuchi yani but the two counties Thaa Nithi county na Meru county lakini undoma mantu jaja kuendelea Meru tutumbo chemania mantu ya watu wa postpone mwanka tariki ile ingi mantu jatu na jaja bakuga Mumeru wanda kumwisha pe new year na mbuge tutige kwaria muno itwetere thirikari ritenguge we mantu jaja kwendekera ke mwana wetu uju ethero akwite tawe Sniper na tuire family yao pole sana tuya kuruba njuri ncheke kiwa makaju nandi barenda atongere bonde bakiaria bakaria miaria ngwataniro ndi tempathu toke tangasire ya Meru barombe kwithirwa baina mwaka omwega twa kwendana twa kugwatanira ukiaria mugambo jo ukaria mugambo jo tumathiri ukithithio ntubura ukathithio ntubura bugatuma mutano yakwe mwaro nyakwe uturi oku aigwa ari antu aega na abwirite kwithirwa ario tontu bau wethura twamba kuthia mantu yau na twire kana ira tukethura tukwana ba Murungu na tukethura tukutharima generation ire ura turingi umba kwira kinya mantu twaririe mantu jau twenda kukarathi uru twarie na tono tumba kugwatania atongeria baba bonde bomba gwita gwiba gintu kimwe onto tuwa kiara kimwe gitiumba kura nda na
tukarora Meru etwire twina witikio na tugitikania na tukiendanaga na tukiaria kanyua kamwe buria tukwenda buthithio tukathithio ntu twage andwa Meru tutitwa ngugi na Meru tutita bwega indi amno bubunga sentiment no kiri mangushini augite ati no chokire mabisa bokaria nkatho bono no ntubura kono chonkoni bwitete na mbere kiri manto jegi ko ke sniper ki mutano ora o ari mburogo ora giro gwito sniper thirikari investigation ile this time round and the kind of a direction is taking ora itite sincerely we should thank the government no to thirikari ni kuonania iteno kiuno mugongo iteno munini no munene bachunguswa kinya untouchables bara tuije pateri ngithua kulingana na uwezo wao na idiro biao na ora baturaga na ora bapretendaga to be angels but now the government has gone ahead to investigate all aspects muntu onde nara ukura sniper na kurukirire up to and including yomba nyengabana kale antuba crime be ya ku investigate wako especially the homicide kinyoke ya kwatia there are some hints that something had taken their effect there akiwa ritore kirito murungi kana methikari nturi ritibwiri kuthaitonyitho no manto jaja nekino ntubetetere kwa kirito kana beta kwa munya beta kwa kawira it means that something is leading them to show that something has been taking place there. Nande kuteo kiraitu akume iturui kana mithika. Inyo atagantu baraba gwati na thimu ira ciagirire mutano ora nontu ichiri ndite to what we can see today. Ichi antu bangabana kawira. Kumombere uro gwati ura wetene mwanka baraba ekotini narua. Baraba kususpect ibo manda suspect. Ichia kuto bara witaira kiraitu ngugi, kuto bara witaira mithika ngugi. Bara nantu bande ene era ni hina cabinet kana kitchen cabinet yangaba na wetu manda mukabira na muthene kire mangushini etho akiuju kimanto jige ngavana Meru kaira mwangaza unande kulingana na oni mwangana ndi test iranga bana wetu akurukirite na ntuba na uba kususpect na manda na the new that akurukirite for the last 1 year ni kuna she does not fit to be the governor of Meru County because she is not made of that metal which can resist the kind of situations and challenges which are facing her. When talking with her more obligation, you can forget from her. I know her. We have been together in the parliament for the last 5 years. Na imo menyete enough. Jau ije totole Meru zetu kuduganya, she can step aside. Forget. Iteo na atenda. No koti kamudingata na tuchoke tumuchoke na ari kairi. Bauna ande ino more obligation yekejira. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutindo Jokangangi. Ntuku ijire nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza kumira Werune na kwerekania kuragwa kwa Daniel Sniper na gisiasa akiuga ni baria hachindire kurene ni boba kugeria kumuringa nthi na ngavana wa ukabere wa kaunti ya Meru Kirito Murungi ni achumiretie guchiangurege akiaria na njira ya mwanya na mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mwongera Kirito ugite ate kumenya niki agukururua siasa na nethiritwe akiuga maitaja maingi na nogokire siasa ni arombete ngavana na Kawira gutiga gutonyithia siasa ontuburi na urito jabwa kuragwa kwa mwana Mumeru akiromba watho kuthingata mukondo. Kama ulishindwa kura pumzika. Na kama unataka kuwa gavana tukutana 2027. Na miariwe gavana wa kaunti Meru Bikaira Mwangaza neonande umbukitie gavana ukanyubona Kirito Murungi kuma ukira kurara akiri aria atukera niwe ntukwena kirorero moko mono obisini aja Nairobi atwirite kuma ntukwegoro nkoro wewe nithirite kwashikite bunene ikona gavana Mwangaza akigire wishura kaigwateria kuma nithire shimwandamite gukurukira gutonyithia rito riawe gukwandikwa ngatheti-ini iguru ati bara Kawira acindire kura nibo bari nyuma ya kuwata wantu wa wati na isiasa igwikirwo ku ntegwa nteko mama bwega nontu ibari kubashindire kura bara bashindire kura ni thikari nturi na Kirito Murungi kou atukoretwa kesi neji atukoretwa gutwika isiasa tuyete gwikira na ni urongo kisira ni urongo intige yeto yakwa kera wenda ashindwe kura itiga kuretwa mantuni ya Sniper nontu nteo ndi kuraja muno and
tukirwa Meru kiao muno igitariri runtu okona makarika yaya ryo gutena ange Kenya gukara mantu ryo indi mwathani agatuteithia na twingwa tukaja ukunia rujuru tuinga metho polisi emakure kulitangu yao Kireito Murungi ecoka konaniria kauga Nteto cia Mwangaza kwithire kuciriri toreo kimathina jawe ichi kumuthukangiria to bunene wategira we na tumiririe ati Nteto ni siasa kairi oni inaumire siasani na ndekwenda kuretwa mantu na nteku kabisa na inkuwa nkorone kwa ntewiritwe Dietara kolekera ta koleto ngainda sindro kura ni nkubanga polisi nambi woni guti polisi nkubanga na ndikawera kwa kethero ori siasene owe ori in the kitchen owe riko ari rubyo rugero na mwanka ko na togi na mwanki na mwanka umire manto yonde ni ndarumago ni wiji kiri mdaguri muno ndukumwe ngenda kaimwe sha nduma mitandaoni ikiuga nyane ngwati mbiete bilioni jiri sha Meru na nguchwa iborisi abari urongo ndio randa didiria Ntatu mana kirebo ka ndalingira report kwa polisi na bawo atwa na wikwa igamba court na wikwa court ne bajokera wambira sorry na ndeta kutinda kwa kinyende kubarekera ni watira kunduma itariu na ndi kai guturigaria keda ngono ira tukuigua wena cionga thitini ni ciama ni kirigaro ati muntu amba kuragwa nuntu bwa miario renyo ya kumeneria ungi na nonto bonto bonande Kireito Murungi aro kumanya miaka irene ja wakili niza mutongeria no shothiriria Nteto iji na kona kyote ikethiro ikionekana na kionde kiria kiithikire mundu na kumura sniper ikethiro ikiumbuka na kuonekana werune akiri sheria kwitha kwina mantu athatu uro thomete criminal law omba kwira me mbere ma kwina muntu uro kayuga gacio akumuta nako akurage yani the one who actually does the murder you know the first degree no kagwato ende kwe bangi oragitagwa accomplish before the fact no ura tumito ura muntironge na gacio na no ura doganiti who is the beneficiary wa mamanto yau oro na baita nkuruki ya igokia muntu no na number 3 kwa wagetawa accomplish after the fact muntu akorago agutiwa nyumba orari waku utari au muntu aroragirwa ili no utumirwe kurarete nkunia ira tuwekera muntu tokamote kinya uwe wena makosa because we accomplish after the fact igora jiro kunekania mantu nekenda crime tekamenyeka ko gitumire mu police bayokaye gitari nene nonto wakugeria kugwathania mantu yothe no reo before accomplish before the fact who committed the crime who has come after the fact igitumikire kukiario ikenda muntu aragwera betaga mensiria Kingi eromba rero nene kirithikano ni atiri bonde bara busikire kumura sniper bedro baikirwa mpene kenda njewe ni nyatona totora tigite tutho tukiona kioto baraba guchonkuona mantu yo kwewa kanya bate kulingirwa gituma bera twitoyo kana twitoyo nontu katukwenda ni mabungwa bumire kwa unande on kranko wakora manande wakiri ne baraba uchonkuna investigation officers na baraba prosecution bakeya tafadhali ntu baekanya baite ngoge yao iraito wa professionally barite ngoge batukinyirwa ni muntu noriko without fear or favor
Bo na bwa kenda kirito murongera jurire bwa 10 awante to snipe kedre kidukano siasa mono no ntumanto akedra ikirwa siasa nyingi haja chiba nenya jakaragana kuna ndikinya kedra inkona ro kara nono ntimbona TV Weru nankadhoma ngatheti oni trarite burundo gwetengukira no ntumbire mo siasa nitumagirwa kuya mantu kinya mantu ya manene jakauwe kero siasa viralingawa reporter Ntoshero TV kumaja kengine kineke mshusha Nairobi mbeta Boniface Mongera. Chukuru ya Bishop Njiru Girls Kangeta ni bachumirite gukungwira ya mbere burumurito wa chukuru kwandikithia plane mwari ojo na rieto Ferdinand Nyambura agwete ekirikire ithomo bionde binana ari na mini ya 84 konge na kuchukuru ya kirindene kinyabone bonanite gukenera anene mpumi cha kirasi kya mwaka muthiru ari aritwa 120 bakomba kuona twanya kire university. Dennis Mugendi enaribo teje. Isukuru ya Bishop Njiru Girls Kangeta igembe centro iria yunite muriko na wika nkuma ya kwithirwa iri na murito uria atongeretie kaunti ya Meru na Kenya ari na grade ya A ya 0.84 na wene Ferdinand Nyambura pumi bakongwirite na gikeno gikinene batongeretwe ni mwalimu munene Jacinta Njagi. Naru agatogweretwe twena gikeno gikinene mono na atocokire mwathani nkatho no ntondene ya Meru yonthe ira na point ira nyingi buru ya 84 yumete Bishop Njiru Girls kwa atokwera mwathani bwega narua ubukuona na katogweretwe itocokire ngai nkatho na twicokairia aritani betu nkatho na Ferdinand nkatho no ntubwangu gire nene baitete na itokwera mwathani bwega na mwaka jojo 2024 atutethia tuthithie bwega kinya nkoroki kwa atugwiretwe na ibwega mini yetu nyangwa skuru nitetie ya 5.5 yata 6.2. I managed to score an A plane of 84 points. I am planning to pursue Bachelor of Medicine and Surgery, and it has been a long journey, but it has taken determination and hard work, and also working with my teachers and also my fellow schoolmates and classmates. Ndiraombere kuata A- at 76 points. Ana barari ana barashia janete muno ke mathomo jao na muno tukibatethagia na maromba murungu igwe maromba jetu na baomba kuthithia bwega na muno tukirombagirwa ni patron wetu Bishop Njiru uria mwaka muthiru ni otwa mutwikire patron wa cukuru eje na leo ndetwa muromba nitukuwa na maromba yetu gukinya na nandi twina mpumi mbega. Sukuru ya ntuko ya Kilindini Secondary Gembe South ni ingi unite mbini aria ishindite nya sukuru cia kumama na kuona namba mwirigo na jwa Eastern iri na mean score ya 6.88 na kwithira iri na ritwa 121 bagwete grade ya gutonya university. On behalf of Principal Eto, Madam MAUREEN, at Batu Kilindini Secondary School, to go to Monon to Kayanarwa, very good performance. Yatorombera gwateni mwanka jojo. Alito beto barabara candidates last year did a very good performance compared to last year. Last year to got grade ya 5.1. Now this year to a very big improvement. To Kenya 6.89. To kuchokelea mwadhani nkadha ni Mungu amenisaidia nimeweza kupata A- ya 79 na leo nimefurahia. And I have been able to achieve A- of 74 points and I want to pursue a career in medicine. Ni shule ya kutwa ama ni day school, lakini tunaona kwamba tumefanya vyema zaidi kuliko hata shule ambazo ni za msingi kule, zile ambazo za serikali wanalala kule, watoto wanaenda wanalala, wanakaa kule. Sisi ni day school, tumeshinda mashule makubwa. Nenkoba promise as a chairman ndrimwera bari niyo ya weta gonto ya Zanzibar to carry Weru na nkora chaseri bato supporting our politicians kinya wa area MP na luminous wa this school ngwataniro niyo tumite cukuru Kilindini
yethire kari bwe kari. Number 2 pia bitumete skulu ekirindine yethire kari u ni maromba. Ciari barana baba tethomethagia mwana wethire weta kinya burogethira kari ethira ogere ya nye pempe njaro uciomie uthomethie mwana wethire weta kinya na cigatia mutumba na wethire weciega irinya na kumama rugire wa ukira wena inye kwiritira ngwegenda mwana ora kuo musapota bora. Centritas ya Mwamba o Igembe South kinyayo ni ingi tetiginyuma aria tiga ukwithirwa ikurukitie arito baba ingi na kuongera Minsko kuri na bobari na Maxi Intare Primary na Nandi ibatoretie. We thank God for the good results. They have done us proud. Last year hatukuwa na wanafunzi wengi wameenda university, but this year we almost have 30 students from 3 students, and we are celebrating that result today. We are proud of a student with less than 200 marks, in fact 180, and she is here with me and she has scored a C+. She is joining the others in the university. I thank God for this grade I've attained. I know it's not possible. Some students can see that it's not possible to attain a C+ when you have least marks. Like for me, I had 183 marks. We've been working as a team, and I thank God that all of us, most of us, we are going to universities, public universities. Shukuru wene na Moa Valley Foundation. Ngurugia shukuru wengi to celebrate. Nonto number 1 ana barabe ya baba inge the mwana wethera inya na marks 300. So ukagurita mwana wena marks 250 230 kinya kwena 180 akaomba kuata B akaomba kuata C+ and above. Iyo ni Valley Foundation irato kwenda. Shukuru ile ingeomba kuiba anabaeta kuona maana yana ukawata B. So shukuru we yo ya very low marks. Ungwiro no taijikiri sub county njeru ya Kiengu are sukuru ya Ntuku ya Kamiruru secondary bonenie kinyabono bombane untu bakwira mubunge wao ndani kiri na bonie Igore Mutheko. Tware tureano ntubo celebrate our good performance ya class ya last year from 4. Ara turombere kuona aritwa 18 baraba atenete a university grade. At the same time kiri anabu beto 18 tuena muritwa urodhithetie boya sana kumake sub county eye kinyawe ya Kiengo watete meaning grade ya B+. Rombere kwa wata grade B+, bajireti ukameruru baba angeru to baba angebati nko ben encourage by disciplined tore sub county njaro ya Kiengo batu ito bikumiria muno shukuru ya Kamiroro na inkwenda kura kinyanto asiari beto baraba inana barathirite class 8 bakaendia na kura barete Kamiroro secondary school nonto iba kuona shukuru ni komba kuperform bubo ya ingo soke ngatho nyani support ya mheshimiwa ndani kile nonto netirete support shukuru ebo nene sana na inko meatha ine ndike wagira tukumuromba kine ne ombo twa shukuru we na atwe mbasi kenda shukuru we kinya yo na baba ibo bungwira batete kenda bachiome kinya mwaka yonge twetete. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Ni kuma kirirugono ru ni tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. mabati ya kudumu ni ya Raino pekee.
Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndagurite tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuhakuletera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwaka vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakoreterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinyenduke ne kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja yaku winge yegekeno. Our Afya, our pride. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Kuna marinda kweli? Ai, tuna marinda ama ingie mdo njude. Oneka kama marinda. Tuna marinda ama ingie. Kabisa. Na watara kwa ngao wewe. Karibu sana. Karibu. Nĩ kagita kathigonku kagitaga kũringa luku safi tukugwate ugeni ajandukene ya nguo ya Pride Fashions maua turi na nguo mina mikathi biondo na iratu bia ekorona twana kuma nthigurune cia Turkey, India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na nthiguru ingi cia ome. Keresimasi digonko nkomea kuya ndobako ulia aina tomba kugura nguo match. Karibu sana aja kwa Pride Fashion maua omba kuduro kigurira nguo especially baba na mambura tathai kwena bangino ndhakai na agoga ekira nguo embe mwana kuigwa bothoku. Karibu aja Pride Fashion maua. Turi maua Kasiongo akwena nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel. Kugwata Nteto nkuruki turiongere kana turingire thimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. Ngicokera na Nteto nkuruki mwana umwe uria urathomagira cukuru ya Nthaka ya njia na ari wa kuma Ntere chantu betwe kiongo netite giutate na wirigiro bwa baba inge nyuma ya kuandikithia A- kinya kethirwa KCP miaka na mithru agwete max 258 akikonge na Robin Mureti uria urathomagira cukuru ya Nthaka ya Nkubu High na uria urandikithirie A-plane ne achumirite gukungwira mpumi chawe aria aigekine achiari ndugu ari muna chore. Nicholas Chabare na KINYA. Ndaukumire secondary 2020 ndawatite KCP 284 max
Kwirutaniria na kwithirwa wina mworoto omwega wa mwana kuruta ngugi na bindi iku kwithagirwa gukiria abwega kuringana na Nahasoni Mutugi muthaka wa Reverend Charles Mungathia kuma Ntere Chamiriki no mogwarito ababa thire cukuru ya njia mwaka wa 2020 baina maxi inini ari na maxi magana 284 na ende kirikiro ya KCSE kira kiatangachiro ntugo ya goro Mutugi hai na grade ya A-. I think in the most improved ko ata grade umbatite nkushokeri munkatho. Secondly ka nshokeri asiari ba nkatho no ntoba support you pampete nkathoma bila struggle. Then nari mubagwa kwithwa ben support you ben karinzi ndome itaronde patumite nkachifu kumbonete ki future yako nkwenda kuthomera oncology thomera manto a cancer. Yo passion ya kwanza ndina passion yote thia antu babe na thina mbithu ndi mwarimu Nahasoni Mutugi primary mwaka class 8 watatu 84 marks na thaia kuya na A- untubuyu bwa njabu na mantuya manene so ute marks se mwana omba kuwata ugia kuona mwana wata marks any marks kijaga thiri nini mwana uno eta nakabwithia na inya marks iro kuwata primary tisociona na shebio kawata form 4 so kinyoga thwa wina manele kana nya under 200 no wita no kona zaidi no kona ukawata maximbe ya. Congratulations nonto bwandu wake kana persistence yake nonto changamoto isithire to siro imbinge lakini kwa tweka no ikametie nonto nya grade yake neni class 8 lakini ikametio is best kwithirwa wakinyete nda ko advice sarito barabe skuru both barabe skuru primary na kana secondaries nya universities na colleges. Despite of challenges ira bokulokera wambe kuiritaniria na kuthoma kwa bindi na kwitha be focused ndina nkatho yu burukiri murungu nonto intura kurombera na bangi murungu abatethi bakiluka indi murungu ocoki mukono kinyawe au kilukie au tuma wakwa kiluka nindi nankatho itikweleseka ndina kuwiru kutikweleseka uregera bonde ne baba mono kwa nonto watangire ndie mbea imbetegite murungu eta na mbea na kundarima mbethu ande na mbesa nyingi ndi muthomethia rakendo kinya cukuru ya primary niyo ya St Mary's iraire Ntere chanto beto ya kiongo kinya yoje na unto bagwe kumeria kinya gwethiro batina secondary baina alito barothomera cukuru eno na ibarothaga kigirio ya KCSE cukuru mwanya amwanya. Leo tuna wanafunzi wetu ambao wamekuja kusherehekea pamoja nasi hapa. Tuko na wanafunzi wawili waliokuwa Nkobo Boys High School, mmoja alipata A-plane, mwingine alipata B+. Omogwa abo ni Robin Moreti urani omogwa alito batatu bacukuru ya nthaka ya Nkobo baba gwete grade ya A na kinya muthaka agonge no yari wa cukuru wenu na athomagira cukuru eno ya St Mary's hawete B+. Ndari among the top Nkobo High School barabara na A-plane barari batatu ndari amango na ingweretwa muno ontoba ko ata A-plane yu nda emetinya kwetha the among the best Kenya yonde lakini despite of the challenges nyeunda watrengo so kira morungu nkatho. Robin my classmates tobethe kero akolokabwa mno eto tankobo Robin asiume tubele nda watre B+ nango so morungu nkatho nkoerwa na ngacogeria murungu okwa nkatho nonto bayarathithitie nonto ntekeregira mono agakathiriria skulu athiririe nonto basanga moto na manto yare yonde twakilukirite Kumegebe North Britain Glass Chabari. Muthako umwe uria uthomete na thina na kuringwa njekine ndi wega ni kwithirwa umite njete guchumba na ndere na wirigiro bwa kugarura ruju rwawe nyuma ya gutongeria kirempumi cha KCSE mwaka juju. Muthaka uju uria urathomagira Meru School kwirio kinya BCR kurema na ambiria kuthomera nja na gwita cukuru akianaga ugoro ni day school kagitene ukau mubunge Kirimango shine no rete thirikari kuongera kigina kia waki na kwagirithia kwa machukuru kenda kuringa njeki kithomo. Muthuru Muriuki gatutaririe mampu mechekeria KCC kutachimrite na jogoro omo mwana oria ripoti ya wera ngite biongo bya bari ni Martin Muriki kuma cukuru ya Middle School NIA point 80 na Ithatu muthenya na rua tukinyete nje ba Muriki tukienda kumenya bo mamantu
urabukai na kuringana Muriki Nandi augite nya kuthoma kwawe kwete kwina thina no tukaginda kamwe na rinya kuma cukuru ya middle school kumania thina bene mantu jegie mbeca. I can say to staff before even chukulia na well wishers, there's a time nilikuwa we had thought of kwenda day school and kenda day school for a week, then ndo sasa deputy akanikujia tukarudi. Sasa after tumerudi sasa ndo alinitafutia well wishers wakaanza kunilipia school fees. Kwa na challenges chao ya fee and after ndoto ya secondary ile perform vizuri through the help of the deputy ndago wata na don't well wishers barabara ndira part of the school fees ya education na ndagita kuthiria form 4 ndago wata grade A. Na kuringana Muriki Nandi augite kiroto kiawe kwa university ni kenda ndagitari kiomba kwithwa kiro gwatine kumene na aciari bawe batino hotethio bakumika university. Ndi sure nkeza kwagi well wishers aciari bako position ira bari batimbondera kuthithia medicine, so bado niko na shaka na depend on someone to show up na depend on Mungu afungue njia vile alifungua secondary nikamaliza. Ndomba aciari bawe na nikendi wega batigiri bagutumiria nikenda gutetheria mwana ujo matine ta university ikirikana unya mwaka uju ni ora mwari wa ongi edi cukuru ekaga girls nyaba bakirigora baketha bakithithia no nya mwari uju batena mbeca omike form 1. Nkiromba Murungu ore andingire kiama agitonya form 1 kinya wange aringe kiama aringithia ntu bawe ombe guntetheria nontu ndine nyonge witite form 1 etite kaga girls na kinyira teka twina weso uri uni utengo gimbita nkaraganja ngugia mukuru ni athukire form 1 tutiro no tethio nyawe na arakurukite na arari na maxi cia we 330 na neti kaga girls. Of course nandi bakeja kuthoma me mwana to mtu kinya akeja kwa daktari yote kugaga atirita family agatirita ntu baba ingi akethira akithithagia mantu ja maingi ja gutethia antu na gutethia community. Morong nete form 1 kaga ngaos mutakane te university na batena utethio nkuwa Murungu one endiweka pombe gutetheria kinyura thithia bwega aja bala bangi ba musupportete bala ba musupportere omba uta form 1 omba tonya university oyuria kiroto kiawe. Amana Bubu Nandi mwana omoro rumare cukuru runogone na kuwata maci 300 ja 96 nonete utethio kuma ki foundation ya Kathuri Murungi ira yugite kethwa kimuthomithia cukuru ya St. Mary na mwana ujo kiwa kiroto kiawe kethwa kiujura kinya kwa daktari wa nkoro na tutuma twine through ofisi na ro turi aja tuyithe kujukia kana ka gwitwa Rema kenda geta kuthoma St. Mary Ngaos na igwitikia Mheshimiwa Kathuri Murungi au kajukia na Arua kana kaga chinchia njeji kana kaga roturo bwa njeji na nturezi wega no ntubwa Kathuri Murungi Foundation Murungu wa mutharimete na mbere omwaramiria mianka na gikundi kikiawe kionde o mabungu agutwangura methori nja eje Murungu ete na mbere omuthithia mantu jamane ne ntumba kuora nkuigwa lakini Mungu awabariki sana. I will strive and work hard. I will pursue my dream of becoming a cardiologist. I want to help people who have the problem of hearts. They are going outside Kenya, but I want to help them in our country. Na ndenda kura precious. Okay, akwethra uninda athomere St. Mary's. Na ndromba kwa muntu mana ndene community. Mbeura kama shinani andake wetu kweru ara hakikisha uchenje maisha ya mami oku na maisha ya community hiyo yote. Na tukweta gitigia senator. Itukuona no myumba na mwathani ya kutharime kinya biu bingi bi mbere. Bibi tharabia na mbeche nyingi na itukuona bitegu itangugi kinya kyo mwathani no atumutharimithierie Mheshimiwa Kathuri Murungi akienda mbotethia miu. Na kimando cha kithomo mubungu wa Sontriment kile mangushini akagwa thirikari nandi no monke tigire macukuru yonde ndakuthojaga kopwega nikenda kukire kithomo. I'm very thankful to the government. Now as we are talking, thirikari could release bursaries. Na nande antoba kwa nkuburomba.
tukurekeria maratasi cha application kenda by next week antu bethira ba apply na mbecha ikwambiria kuwejanwa allocation ikwambiria kuwejanwa itukuromba thirikari o uyomba kurekeria bursaries nirekerie kinya mbecha wingi cha development cha CDF nonto le aikari tegweto na ala itegututethia last year we had difficulty here dene Kenya nonto thirikari tari na mbecha nonto mbecha atumairwa kurea marandu jara international debt. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutino jwa Kangangi. Kuringana na mpumi cha KCSE iria ciratumirirwe goro cukuru ya aria matiri ni etongerete kuthara kiri kaunti ngima ya Tharaka nithi ikioneka guchinda kinya cukuru ya aria chogoria ana nkurukia 60 ni bombete kugwata C+ cukuru ingi ni amwe na Tharaka Boys, Nkarini Secondary, Nkondi Girls na Chiakariga Girls. Paul Kabithi ena rugonoro. Nyuma ya mpumi cha kihiro KCSE gutangazwa indi cukuru ya materikali niho yombite kwigwa itongorerete kaunti ya Tharaka nithi bena minisko ya 8 kibugu Ithatu. Diana Kitonyi murito wa mbere cukuru ni eno awete grade ya A ainganitie gwakira kigerio. Mathematics teacher, my English, chemistry, Kiswahili, all the subjects to be included. I want to thank them, all of them. They really stood with me. They understood me. They were always there for me. I want to thank them because they were all my pillars. I would love to be a computer technician. Want to study in Strathmore, computer software development. I like to major in cyber security and also web designing, and any career to do with computer I'll be ready to do. Bwana Sebastian Baimbogo murugamiri wa cukuru ino uraugite bombite kumakire minikiridi ya 6 mwanka mukuru kina ukinya ya 8 kibugu Ithatu mwankani oyo. I want to say I'm very excited, very happy with regard to a very well done, KCSE exam results. And first of all, we feel very grateful to our Lord Almighty for giving us a gift of the year, and for that we are really very grateful to him. They have gotten the mini score is 80.715, which makes us feel that really the teachers worked very hard together with the general staff, non-teaching staff, and the parents. We want us to be grateful to them because without them we would not have had children or students in this school. So we appeal for those girls who want to do well to join Materi Girls. Obungwa Tharaka Gitonga Murugara akiarĩrĩra hakurugũragia mirandi nkutho ntere mwanya cia Tharaka. Secondary schools chetu itiena twana tuganu na intema mwanko yo gwikira mwito nkauga ugu twana tuthi twiro cukuru chetu tuyuririe mbere tuthi cukuru cha nakungi yanke na basari tiko kwaga murigo wa macheki betetie na ubweguru nkariunga na unkero managia nagu Tharaka twetu no karaitha na ukwago itienda machi yenda bawetu akinyiria karibanteri no gutigiri bakwata mbaru macukuru mantere ino ni kingo ciomba gukira takora konge utikwenda kwira kana gaku Chiakariga Girls, utikwenda kwira kana gaku Nkarini, utikwenda kwira Kamarandi, urenda gwithia cukuru chinge nagu ugu imwe itakinyira cukuru chetu. Encouragement irere owende no bichi bwaku bumekirete ogo tafadhali mwanka uyu wa 2024 form 1 twireni twana cukuru chetu kwambira na ira ndanjira nacho including Thara Secondary School ntukurugura, Rukenya Secondary School ni arugurirwe, Kaiga Kamwe Secondary School ni kurugurwa na yenge yetoka Kauni Secondary School. Tuendere kuenkarejana betu bathome ona kana gakari nikainyirwe kithomo buru ona gakaije gatikariganirwe tebu kenda tuthomithia na betu batuika bagututethia tebu kirentere cia Tharaka cukuru ira cingi ciumbite kurutha Bwega na amwe na Mugunana Secondary, Tharaka Boys, Nkondi Secondary, Nkarini Secondary amwe na Eriani Secondary ntere cia Tharaka no. Nkiripotera Weru TV kuma ntere cia Tharaka, Bitu Paul Gwakabithe.
Kwambiria thaa thita cia rukiri utuku bwana ruo tungatane bwirigiri kurunga makaunti-ini ya Embu nyuma ya mandagitari banteriu kutumiria mugomo mabisa baritetera kurega gwicithirwa nkathi gwatwa rutha gwita kuongera kithomo kurega kwewa baruga cha permanent na pensionable bakiuga kinya gutina mathaga ja kung'ana ja kumbithia na kwagirithia utungata. Rita Mwaniki ena Nteto eji. Marigitari a thibitari cionthe cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu ni maigite miro yao nthi kuma utuku wa umuthi thaa thita. Kuringana na mwenegiti wa KMPDU mwena wa Upper Eastern niwe ndagitari Dennis Mugambi arauga thirikari ya kaunti ya Embu ni iregete kumarivira maruni mao thiini wa bangi ngurani na uguo magakorwa mekiritwe thiini wa CRB. Guku engi ao matari matwithua ngathi wirari wao wa vamwe na gukorwa makirivwa mbia nini muno kuringana na kithomo kiao. Ogintu kira tukuga tue guti aja mantu jaja jonthe ja kuthithwa Embu County ati batu tugutinda kurugura stadium aja ati batu tugutinda aja gutinda gwaka barabara indi antu baraba batigwetera barabara iu bo abagukua utuku na muthenya batu turiuga tigirieje nande ni nogi nego kinya mwisho jo kunoga na naru utuku ikarekia murigo thasta chiotuku. Guku magikayagira thirikari ya kaunti ya Embu kumetikirie gucoka cukuru niguo mongerere mathomo mao na niguo mavote gutangikira arwaru uria kwagirire. O mwaka ikwitharo kwina agreement daktari bakethirwa ibakurekerwa gucoka cukuru kenda bomba kuthoma. Uti daktari kinyomwe kaunti ingi cionthe chikurekeria madaktari bagacoka kuthoma but guti daktari kinyomwe aja Embu County ukurekerwa. Ikumaanisha in a few years time Embu County itiumba ikwithirwa ina madaktari bakwithirwa barabeta specialist barabara yaja nandi abakuritaya indi nthuki imbithiri yaja ira batikwithirwa gicoka skuru kuthoma. Embu County thirikari Embu County ni iregete ni batunyite nafasi ya kwithirwa iba gucoka skuru. Guku makiugaga thibitari cia mwingi makiria iria ya Embu level 5 itiri na ndawa na indo ciingi cia kuthondeka arwaru. Guku ni wanathengia ya utongoria wa kaunti ino gukorwa ikira mwingi ati kuri na ndawa na ithimi ngurani no ati undu uria ari mugaru na uria kuri thiini wa thibitari ino. Our working environment is very poor. Murwaru ukite thibitari akoraga gutina ndawa agatua tutire na kuruta wira. Why? Wakorwo kaunti na bodu gutuma thoko kivaro niki matangirwa ndawa. As we speak today ukathia va Embu level 5 our referral hospital arwa matumirwo Nyeri kana Chuka ka kaunti tutambia ku Embu itangiciona. Riu marigitari aya ni merite mwingi wa kaunti ya Embu gukorwa magicaria urigitani thiini wa thibitari cia andu kiumbe wana kana thiini wa kaunti iria ciengi kuma muthenya wa rucio. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Rais Ruto naugite we atikiraetera koti cia ngaratania mibango ya thirikari yawe kiria Kenya akiaria ari nterechia Uasin Gishu. Rais nonekete kwerekeria muthuro jwawe kiri rwangi rwa ugambithania akiuga magita kwa magita ni bethiritwe bakirungamia mibango ya gitumi ya thirikari gutene itumi bie na kiriki. Kagite ni ukau nawe mubunge wa Kitui East Nimrod Mbai na ugite ikobati kwithirwa na kithimi cha ntuku iria koti bati kuthikira na gita igamba regie thirikari kenda mirandi ya gitumi itikamamage. Hapa kwa site kuna watu wanauza simiti. Akiaria kagita kagwika msingi jwa iga kiri waki bwa nyomba cha mubango jwa thirikari tena goro ntereche kapsuswa kaunti ya Uasin Gishu. Rais Ruto na ugite mubango jojo terungi kwa kinya gwa karatea nawe atika kigina kya gukunkuma koti. This program is unstoppable. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Wananchi mnasema ama mnataka negotiate na hawa watu? Ati kuna mtu mwingine ati wananiambia ati kwa sababu ati ile serikali nyingine ilikuwa na budget ati ya kuhongana kotini, ati mimi nitengeneze budget ya kwenda kuhongana kotini. Mimi nimewaambia my friends, nyinyi ambao mko na pesa na ndio mnataka kusambaratisha hii mpango, ndio mnaenda kotini kuhujumu hii mpango. Nyinyi mko na pesa ya kununua mawakili,
Nyinyi mko na pesa ati ya kwenda kuongana kotini. Mimi nataka niwahakikishie, hakuna hata shilingi moja budget ya Kenya itawekwa ya kununuana kotini ama kuongana kotini. Rais Ruto nongerete thirikari yawe ni kwagitio uge bwa koti endete batere gutumirwa kwagithia Kenya kioto kiao. We respect the independence of the judiciary, but that independence does not extend to sabotage the public interest. It doesn't extend to sabotaging and denying Kenyans their constitutional right under Article 43 that guarantees them social and economic rights. Akiuga baria bagweta koti gute thina bona anabao bagukurukira. Nyinyi ambao muko kotini muko na kazi. Watoto wenu wako na kazi. Nyinyi hamujawahi kulala njaa. Nyinyi hamujapiga lami mpaka kiatu ikakatika kwa sababu unatafuta kazi. Alafu unaenda kotini, unanunua wakili, unapeleka kotini, unaongana ati hii kazi isimame, hawa watoto wa Kenya wengine wakae bila ajira. Mimi nataka niwaambie, hawa watu wako na Mungu na wako na mimi. Tutapambana na nyinyi. Norete rutere ruregani na thirikari kinyaruro nenkanire mibango yao ya kunenkera nthuki mbithi ngugi. Na wale watu wa upinzani wawache kupiga makelele, watuambie mpango yao tofauti na hii yetu ni gani ambayo itapatia hawa watu vijana ajira. They must tell us. Wasituzungushe tu hapa na sijui maneno ya porojo ya bure. Kwanza hii program ya housing ilikuwa katika mpango ya 2017. Hiyo program ya universal health coverage ilikuwa katika mpango yetu ya 2017. Wakakuja wakatuletea kisirani. Sijui nini, salamu, sijui handshake, BBI, rege. Mimi kitu yote ikaharibika. Mubunge wa Kitui East Nimrod Mbai ni arombete Rais Ruto athithie kamiti iria ikareta ugaruruku kirerwangirwa ugambithania. We urge the president, because there is enough public outcry, for the president to wake up to the cause by the public and initiate a commission that will do serious reforms, that will undertake serious surgery in our judicial system, because we can't move forward with the judiciary the way it stands now. So it's time we had serious judicial reforms initiated by President out of the public outcry. Akiongera abunge bagakinyithia muswanda mbunge jwa gutigira koti itegwika kesi mono. We are looking, I'll be introducing a bill to Parliament to enact it to law so that we can have timelines for courts on determination of matters touching on public policies. Policies that are made towards serving the public should not take eternity in court, but that's the scenario we are facing now. Akirekereria na ugete muswanda jojo karingithia kwithirwe kwina koti ya mwanya ya gutegera ukinyaniria bwa utungata kiria Kenya. The bill will also have a proposal for a special court for these government policies touching on mwananchi, touching the service of mwananchi on serious issues, because we can't affect mwananchi because of the madness with some of the people in our country. Look at Okiya Mutata, challenging everything. Kanjo ya rwangirwa ugambithania niyo Judicial Service Commission irombete atongeria thirikari na ndwangicha thirikari gutigira ni bagutia wamuri bwa koti kenda kwa inya katiba ya Kenya. Akiaria munini wa mukaririgite wa kanjo ezi niwe Macharia Njeru na ugite no mwanka rwangirwa ugambithania runenkerwe kanya rutigatonyerwe. Rita Mwanikio ringi gatumenyithie. Mvonge cionthe cia thirikari wa vamwe na atongoria ngurani ni mauritu gukorwa makirumiriria katiba na gutia matua maria mekagwa ni magoti wana wakorwa matagwitikania namo. Ino ni kuringana na munini wa mwenegiti wa ruvonge rwa GSC niwe Macharia Njeru, varia ruvonge ruru ruracerete igoti riria Embu kuona uria wira urathie na mbere. The government, the executive to be specific, is a party like any other. When a judge is hearing a matter, they don't consider that this is government, this is non-government. This is state, this is a non-state, actor. It is based on the law, facts, and evidence of the time. Let's accept that we have a 2010 constitution, and the earlier we put that in our mindset, it will be easier for us, so that we don't spend too much time
looking for ways and means of circumventing the constitution, we just abide by it. And if you have any issue with a judge or JO regarding any decision they make, there's a due process. Goko Njero akiugaga wiyathi wa magoti nwanginya utiwe na urumirirwe kuona niku andu onthe monaga kivoto. Speaking specifically to the issue of the independence of the judiciary, that is not something that can be negotiated because it's a constitutional imperative. It's expected that judiciary must be independent. And we must accept that that is in the interest of everybody, including the politicians, because nobody would want a judiciary that can kowtow to any party. Goko akiuragia aria onthe mari na wira wa njanji aria mareka ciiko cia ungumania gukorwa makibecana wira uyu kuri ruvonge ruru rwa JSC niguo watho uvote kurumirirwa. If you have evidence of corruption, what you do is that the constitution, that's why the constitution created an institution called Judicial Service Commission. You present it, then appropriate action is taken. And Judicial Service Commission has done that before. We are aware of judges who have been removed before. We are aware of judicial officers who have been removed before. But based on evidence that has been presented, then the due process, following. So we don't have an issue with somebody raising an issue as long as we accept that there has to be due process. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitawarita Mwaniki wa Musiri. Akariba ntura ya ibe wodini ya Kibirichiani bachumirite kwithondekera barabara bari bongwa barabara iria bakwathira etwikite kinyamara kiribo nandi ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kukurukira ngabana Kawira Mwangaza kwigwa kiriro kiao na kubanogokia murigojo wa barabara inthuku. Kelvin Kimathi naranirite nabo. Aturi bau baibe na ntura ingi mwanya ithio lungirite ntere wadi neje Kibirichi bori no betete nambere bruna kunyamarithi na cia barabara maturene na arabo shume kwithondekana kainyako baibongwa njira ciongo gatutuguta na nyo tugutheria tutitete twentura tutheria no tukenda no tweja kuthika no mami antu ayo gukaija kakuriretie nontu ikanda ni gukaija kakuriretie baturikane njire kuma mwankene kweta monga kansene ebe ewinjere nthuku buru nyanti jethra mwire atugakamata kana natajukathie mbuginya tugekirwe turo thai kwina nthaka inyingi iri citaniritie cia ntura twina wendo iba kuthithia njira bonethra no nye nini yake keza na ni untu kuthondeka kuraba kuthondeka barabara yibo kaiba uritie buru thirikari ya kaunti ukumela ati no batethia ntere yi muno ngavana Kawira ore mirandi barabara etinjarene ciawe na nditwiromba ma MCA jeto baba kuthithia njira kwa tukuigwa na i contract ya kuthithia njira aja tutagerere njira yetu na gavana kethwa no wina mbeca ri tutumba kumenya nuntu mwiri ateja twira batu na o ingavana wina mbeca ateja twira ingavana wina mbeca randire utume ingavana turuga mwiri nuntu mwiri no ate kwandwa kinya ki mama ri neja twira imama wina mbeca mbatigwo twa area na bathirie ndwa tuombe gwitro maendeleo njira tuba tuthithirie nuntu ngari kuthira muntu kautiga inyangare na arora akaduta bikibiki yakejani bunge bomwanyi bauriche buru gavana uyu Kawira okulukira murandi yuwa wabyoke yokoleo tethia njemo ntereyi irieti yokiene buru na iwete bithatu nyuma yangina mushari wanjeyi wito imwathani murungurua Kawira na uokoleaga munene wetu twaromba wize otutetherie njeze no tutegerere njeze inyombo tutetheria na ba inyokombo chware ogatwikiria boka tuletera ndawa katugachoro inyanto murume akabaruga ero ntututibata na ibeto no tuandikire inyamto ro kabakaraia no tuitukuthugania twentura guchoro kejo bakaraia no tubangi bareo inyomo tutekumenya inari thai bara babui baire no moto tukumenya inari monka thai zino waguchua. Weru TV kumabure mbeta wa Kelvin Kimathi. Ngatho cia mwanya ikugwatanira na bautwikire Nteto cietu cerutha Ithatu tucemaniro njurukiri ndene ya mubango jwa kugukia ngakwendera utuku bubwega mbita MAUREEN Kinya monaniritwo mathithio